kecheng pen bang ke kopi polo ne tu mang pat ne ko APM ko kini party la bang ni there was like a historical call furkimo si tong pan nang kyang de karbi tung sung tang lo karbi apan ahoka hak de keja pon abang provider lo so na party wala dedicated committed apen mus mane nationalist kay kaching hon aso sentiment ben ke claim asong how happen genuinely asong ke claim pon party wala asi pini akenang sodlo je karbi ngong bangke karbi rat one mang ram karbi rat one ke kimisena tuar hok pera tuar mane proper line hok pera tuar japon ko ason historically sa call do non apor si tumanang gang lo nasi mitum na so call ateng masi mitum pini purkimu mitum manang kang ateng masi mitum na so song seng na so responsibility karbi kai pan ke japon responsibility lo ke kedeng pon je pa nasi la so tuar ke la ke joy ke tuar kali la so tuar ke kisung na tuar non tum kupima kedam je tuar bang ke in sudo pik or hang do pik la so in su or hang kado weni tum sai pon ni no e jong na tum lo la in su or hang non la so party pan radang no non nuk non ke cheng masi ke pamang hu je pan akeng not abang pu tum chi punon ba la son punon akeng not tum sai lang no ke claim atu hi arna matu itu pan non nang bodun si song je dolo hai chini lo la tum ke bunon fi karbeng no rat si pan tuar ke ni japon thegya tum party ko non pensi banga position nif in the bat mane polite bhangi di bolaibo la sona party ban ke bunon fi la keng no party tum ke charai lo daji la se ke cheng ma sa to mangeng di dun pet nei la non tak ni ke chon na si di dun pet nei nif in the bat ko se pulang list ban ke sinong ke cheng pen sila so bang tum thek kono si ta me ni tum ke la so bang gai ke so sar long ke ni tum ne no chibi be ni tum ke we have clear cut vision itu clear cut vision do itu blueprint do mane karbe kai pan reng dok reng ni kadok ka weta warsai long pen nei isi kapaprang isi progress isi society isi develop isi society so ke paman je pan la se pini ke itum ke have and have not pini ke cholong na phai du piglo la pen ke do tum phai e kompi di pini council long sitame samsung singing ti la so council ke kado e kar bang rat pan ta pini la so council ke kar bang rat pan ke ni invest by ni sin bajar long kuti tangka da chode invest 1000 koti invest ayam chikim si 200 koti invest ayam ke chikim si 50 koti 10 koti da scheme do anda alang tum purial chode nasi la son council kachari nasi do mangke si mesen isi ratchari la so ke sengge pan ratchari mitum song hoi kangni longje pan rat kado esi la so chedak ke longje pan itu masa hari somar tu unemployed youth tu educated tu tangka pipe pen la pen adontin economically backward tu kado gabe la so our side sakuri bakurita ke long je pan business a choklem long ye pan ti trade ta choklem long ye pan trade business kado gabe contract supply kado gabe rat silong et ngi tapi ni ke na se council long kami si ke cholong amin abe pin lo supply ta velo contract ta velo business choklem ta velo basi la son ke karbe khai ke paprang ne lo ito main economic source la so dim long si karbe long to abai no wan cherai de ratum ke long nahi abe kona lo development ke do la si pere melo basung piglo la si proper si mane good governance ke mesena sarkar karbe long ratum phan kado kaweta warsai ke long reng dog reng ni isi ke paprang akimi ang karbe long kikim je pan long si ni tum ke so party ke sen pan ahok lo nile tum APM
Autonomous People's Party tarikep ani tum seng that pen afi pini ke pini ke 17 no irui lo la irui yang bong mane various positive negative allegation mukha kipita dolo in favor of APM dadolo and against the APM dadolo as a democratic Asia country long by democratic Asia data long like a natural law mane criticism la bange like a duet po se party saying lo bote like a public domain na long non rata thing no si so party Punjab lo mati wangju lo mati so like a positive negative comment la bange duet po sita la song bong sita ni li tum kethet dam long la bange kisuman menangan mane unnecessary kenang sot kali apen like a democratic esi culture kali lai bang etum punang po lai ke mane dirty campaign tusi punang po dirty propaganda mane hengdak keter jin niki bang fan defame kuri adek to pada image mesen mane image palang no aho kalam kali pen la sono theklo la kesi free and fair but democratic la so atmosphere is a political system no make la ke mimi si debate donang sita me very fair way debate donang discussion donang criticism donang sita it should be a very fair way pensi la so litum criticism puno but debate puno by allegation pisra me it has some wild allegation how he lampen Tekdunong lepin mekini pen tekdunong lepin pen unfounded la bangke you have no right nang liga la kaya isa right kali a right awi la bang man kudu ye bangke mane banang chongwe banang chongudep tekdunong ma chongudep pene obu bang em dam pen mane tangka tong ke em tekdunong ma mante nang liya ala bakos tong ke ban tan tekdunong ma so without nang li fake and figure unfounded is a wild allegation la bangke democratic culture longke la kembe we la ke destroy pe phalang nu pe la ke democratic atmosphere longe political system longe la ke naturally la ke limited ini pudam je bangke la selito party van to on principle SDC tawaji to APM a party a principle chokche by ideology chokche la tunge anti karbi anti nationalist di bala तुम्हें corruption प्रांगीय ये लगता है government against कली बारे तुम डलो pro government protect ना पुलो तो डालो तुम pro government के BJP agent पर तुम ना पुलो तो डालो BJP agent के से लंगड़ाम लो बॉन्डे लाए बंके लगे baseless लो लगे सी wild allegation ऐसे लीजिए तुम लसन dirty level of politics abangke very low level of politics before day la bangke akang dai na ya politics bangke ba la hizim me very dirty son long mangani tu daman tunte ase lage ili pudam ye bangke lage lulu re the uncivilized culture mane latunge raw piglang mane develop welang chini tunde what is democratic free and fair so political system la somra chini de lasi kalili kalang lang jume be juta niye table lage these people are uncultured se la mani tu bange ni pu bange not police lai thum ke mane ke thego kere o kele damo kali apen lang dam lo bote they are not highly educated person tum ke thego ta kali political ramane ba buson chikita dode di chohaitau ne chikita dode udo mati the little learning is dangerous thing udo mati ase little learning dum se menang ne je theklong lo sonum se ke ong le lo le re aw dadur kabi tum da dak nang nge dul le order dur kami buat mela social media long mak long lok mati order dur ka chong yi a chai no chong bang ta la lai dolo nek lang no lang no tum da social media long wang long mati se ga do ta la ke ninge pro lo la de ka tum bang ke nani ale ke long je pa jo la tuma so sar lo te ala CMM dam lo te sikai sibak long yi mene tu lai ka do be
do ni angle thek dam long mane pan so sar lo bote la tu madak dam sar itu na tu so sar pik le la kini video lo ka thek long ma pot poisa chubai dam mana dole la se lai tu man ke so sar no ta tu gali ki chuan son thek dam la se lai ke misana culture kali ada culture lo se itu gado we tum da lai ke tum thek sa recep bari muchot chini muchot lai arat tu man ke tum pang thek nang po lai element kopia element tuma tu na ko dum tam ma whether they are good element whether they are bad element ma good element akemia mani ma keno mani la pang thek nang ko la si nilitum lai na jong tabang ke nilitum la ke condemn kori lo we rejected it la tung while election ke bola to BJP agent kumalo BJP agent ke kumalo BJP agent ke nitum dik sa mahang pap ke patek lang nitum ke non se piu lang nitum ke non da puvitro lang di nitum ke ke no aketer nitum lo ngabelang lasi nitum ke ini intiosa lasi non BJP age nili pini ninge dagi BJP against ke cheda nahi bote mo non pina tum lang no la nili tu party se cheda nunji la against the BJP party at a BJP party ke la Karbi Anglong against is a party pina da Karbi Anglong pini pajut ko economically pini itu a backbone itu mang economic la so amo abu pini pache bank perlo pini chokle matawe choda matawe di tadu we raratum kopila le long do council long doana ene apuru ahompoti the well of the council kopilo mala kaddo ko be asok do ana sang do anda lang tung chat hak de ta rar bansila ke council kadi awkward porte angtong isi angtong ti alang leke yutang bong nodo we kimi penang bong bangke enut a future you see a potential ke do monit monon pi karbang long along si mesen is a leadership karbang long donai mati leadership ke upcoming yuramo magalang like mane klarbor icon mere to klarbor in not leadership ki una quality do di alang potential do la so join si very do klodek to ame katang so budolo do mati mane ratum misen lo klarbor lo polonte ala so mane pan mangke ko son se la so ke klarbor padolong ver veda japan pan kui ki je pan mahangalong ki je pan ma la ke nutin da ka bori dolo nasini lige tegram long an polote alang lige inut hexer we kimyang mongpen alang li lai politics ong se claim nang polote alang lige na ko ka dim do no galong na pu bange dim do alang li son leadership bange no galo platform long da ini kenang sod do ruling long da kenang sod do opposition long da ini kenang sod do kise youth icon inut youth icon no se alang li pan bae ke mekatang so tum do pig lo la selang ni pan ke good image la so mesen image pan ke pater je pan la so pan man ke kado ide si kabori do lo asi nili te dam long bang ke alang ni putak lai legi sono man ni putak lo you have any specific proof nang tum along product approved do ma like unfounded like a wild allegation busi pupe noneli bana pun nang itu menang pun amu ga press amunit ke ala siam nong nang kosa bande tang ala pudat ini nang lagi ninge da no pena ke siam ninge po bola ala so journalist ke ne long pan 50,000 pound dele 50,000 pound dele la son ke pupe to where is kunano nang la proof ke la si alang li ke lai claim nang ko telo ke chali athek se alang li dam to officer man deta hai alang li professor man deta lecturer man deta hai alang li politician da men ake thelong lokta hai MLA man deta hai ye manun deta hai ruling dang along dam lo pelon la si alang li sorry dim do lai ke claim ji ke lili ke theklam nong le jalang li dedicated lo karbi kai bansi alang li kado ke chipi lo chini lo karbi kai lo ke don leadership pi bang we we kimi tong mong pini na son ke klang bang we
la si leadership peting lo karbi ga kai ke pini crisis lo pini so crisis lo pa job ni line alang li jitu kamata alang li vision alang li jitu principle alang li so ideology ke is a true nationalist ahoga kai ke ting ora bang tu la si alang future ke people a very bright future alang future ke mepik nase ladak ke kadwe da ka chukon ri ndopo Visu mara aja kami pada cokon po, korang aja kami itu mata cokon po, kalau kelong le tungke so sadu tu, laso taksi non mangke, lason lo, alang pan nong nu kejoji pan selak le, asi labang ke sita mimi, inut kang tirwet, inut sacrifice, inut dedicated abang po pan, alang ni kuan lo ne, kecepadoi, okay, you should respect. Orang ni pani serius man pinai, orang ni pan honman pinai, tapi polo karbi tung la man pidekte. Tonang tum criticize, ada tum tonang tum ang tong piso nang tum man thegi na. Tonang tum leadership pi ona ya kongdo ma. Nang tum ja ponong te. Welcome da. Non alang li loka puri ta ebe aning ton ko. Alang li doktoran man nun je polo. Alang MA kwan ni taman nun je polo. Setamek karbe kai pan serang di tang cipidan. Nah tu mas on sacrifice sun na jakong do sacrifice ai ma sacrifice na alang ni rat tum kene kerap kaceto ben sonon da alang ni reng bom ke dam ke ju ka do ta rat tangka ma kaceto ben se pike se la ke chokche ko la ke mimi karbe kai pan mangke se nile ning oilo ning duglo lason Alban karmoktab kalili kalang lang unfounded wild allegation not fact not truth untruth la son laman bang ni ke ni oil hai se la so bang ke la son culture uncivilized la son culture bang ke tumong wedet ni try to be civilized people try to be polite try to be gentle don't try to be uncivilized don't play dirty politics you play fair politics unfair mean pen cheating baji pen chokchi mat no cheating baji pen na pu dun tot la cheating mat ni tung le BJP pen kubo se la to aba kene BJP abe ko pilo ni tung le BJP against na tung lo nang tung kon ma claim it wants to claim ke claim ya tung mat se la bang ke ni kado eta ang tong pan so wild legation mo abang tak ninggo che paklang dan son ma ke kado eta claim ke nei when you stay away from such wild allegation unfounded and dirty politics Kori bakuri tai tu ake joy long ma ake joy long le kidu ke la ga atun the long ma educated atu merit list pen auto acclaim ta pini abang ke council long ke pini ke leke dance of corruption ada ke apurulo di corruption habit lo ada abang ke corruption pen kapre ke tun te damong lo sa kori bakuri ke jor pen chenglok abe par ke claim itu dak te damong lo ilo itung dake dudun joy puma ase ni tumke dake vocal po itung la ke kroy kre la se la suk ke paju je pan la suk pang ton je pan ta itung chedan ji non corruption amo da ke zero to rai jong saru chobo mala kar byang no khia dat atela de kar byang no tomas council no main source of economy kar byang la so main source of economy jong si dak la so lang kili kar byang no ra to pan si la so lang ke kado eta jun long nei cholong nei la so lang pini the teng tip alang tum da chu sok da long chodet rada long pali long le pin la bangke tum ke lang tum ke ko ke ni tum APM party ke la ke tum sap ta ko ke la se ni tum men lo against BJP against the misrule of BJP bangke ke se dan tum yo la si la ke wild legation lo ni tum si bale BJP agent komar lo BJP agent ke alang tum se kining ya tum se la ke BJP agent na tum sai ma me kan la alang tum ni to pini ni tum adu party thak dun de people lo pini pudam no nang hai nile ninge ye tau ne hai ko people lo
Pini EPSL se cekak kun betul. Itu ada kecut don kali. Di pola General Secretary Ramju. PP pola to Central Committee ke more than 50-60% pini dam rukke. Komar lo kecut ke. Lai BJP atumda party stabe antum. Tada akme se BJP tumke dun mati. EPSL lo se BJP ki dun mati. Te komalo ezen ke. Itum jongi bute jong thai dole. Ta lai se putot pan gela ke alle vele. Nasir maximum ke APM Ratchari se BJP dun. Lapan kapre ka party along medame latum teliging latum along akhir daf ke coban se andulon e claim ji. Lake wrong perception. Ruling party along men alle and se andulon claim ji pukel lake kiluna ya side la bang. Lase maduk party le cho claim buta lapen ke andulon ke lake animok chodar la bute bang animok haram no mate. Kubusin ale BJP against se claim ala. Ang kicho tangdar loke. Nasi ni to party ka anti to ya party ta kali ajat takari dak rat kache song itu pangtang jiempre kache song pangtang ji nasi all pro autonomy dak pro autonomy doan like manner party an to mani tu je ke pangrung je se party pen em ke hop nonne pulo ke irui balang hopta balang itu ke amanga pathe ni tunge central committee seng chorlang central committee da complete kanilang apa itu membership drive delang lasin nono matke ni tunke APM po bangka ber arota belang membership drive ta belang lasin lada ke APM ki dun po alam masih klang pe APM ke non se so thila itu a member ta formally membership drive ta belang lasin lae pache thang tablo atum fere piglo APM a mang klang de mang tek det pe bangke opposition party tu ateni te compromise party gali latum chini ladake ketek kere atum apen hokpet sincere dedicated amri tum jido committed amri tum jido kache song ke claim dia tum aprangman apur ke song apur ke met apur ki modo tum se claim pot latum ke different type of politics se claim bola something new and something different ase ka phere ke dolo ase laige veke ko wokela ke doko dan itu ne rapta celang lo ne rai celang lo ne tu ke prang la konama ada target long pale dam je real jo objective long pale dam je dam lain itu kya je kado kawe celang mas ya front ne tu sengno na kacu panglim misrule anti people karbaran tu makin sikit kaca dan je pa yang tu cedan hai ma chahe cedan hai bodo solong tam long na claim opposition unity bolam dola lasin itu non severe criticism matu kone tum pipe opposition party phanda pe ase let us unite against the BJP let us float a front against the BJP misgovernance lasi laso bang se tum pathilo na let us fight for the autonomous state unitedly we should come together all the like-minded party all pro-autonomy people they should come forward and let us work a united movement platform. This is our urgent call. This is our call to all the like-minded party pro-autonomy people. Itu sounds a call back. Lasin itu inclusive politics itu claiming to. Itu positive. We are positive. Itu ऐसे लाके political party shot kali. Lage se revolutionary. ऐसे kache song itu pangjab je. ऐसे our vision is clear. Itu make mang lake clear. Dak ini to aphan pakai kek pakang kang nele. Itu matowar ke keng set lapan tradak haladak sin palaju. Emprek long letik emprek cepalong jagola non ke itu ngadam je. Emprek kelong anak di mong sen itu ngadam je. Laso ta aphan ke time and chata hai.